Rainbow Mizo Channel kalau lom theu chawa voin hi August nikhat ania thlathar kanchuang kaita thlir tu le ngai thlatu te he thlathar hi intanmal somna niturin du sakna ka hlan theu chau ani indona le boina lama chanchin tharatam hlea indona hlom jok alo thleng ngai don tin khovel media ten an soimek hloma thilian tak lo thleng turatan anin bot sai mup mupa Nizan Khan US President ten thutluk na poimo big tak tak an siam na mun Camp Davida US Cabinet meeting nei ania heta hian cabinet member te mai baka indona in akai noi thai mo phurtu official poimo tak tak an telbok ani US le Israel ten joint strike tran turin Roman ania Iran tana torhlelom tak ani tura an ngai bok Iran po an la khau rep hle boka Strait of Hormuz pumpui an block tamia maya oil tanker kaltlang tumte an kapal joi joi tamai US sipai te mamole in thuamna equipment jinga kuang atel zel tuang anti chau chau mai wall order ha boinoi to maya Russia le Ukraine in dona po vung tak anito Russia missile strike awangin Ukraine chiatna le thina hatleng mek bok ani amasain kan channel hi la subscribe lo ten milo subscribe sakturin kangen chewa kan video like le comment te milo pek sakthina wangin kalom tak zat bok ani ole Middle East lampanga Russia khapdai tu ber US aboi hlelain Russia chu natakin Ukraine laka acha chunjom jela Ukraine military te po handoi big chuang lo boka indona akalvung chaukhop maya Russo-Ukrainian war tukin lama thil thleng hi toitein report hanpe masalok dang Agence France Press chuan voin chomhalama report anpek danin Ukraine sipai ten tukin khovar ma khan Ukraine khawpui poimo ber Kyiv chu missile roll tam tak le drone mangin an bai chiam maya hei hi khovel media rang ten breaking news sa an mangmeka tun naya Russian sipai te Ukraine laka anchet nat ber trum hania shelter thatak tak nei to Ukraine mi puizinga mi pakwavel lai mai nunna chana noma mi somni le pasari vel liam anum bok ani tin liam jinga hian no pangpali po antel bok ti Kyiv authority chuan an puang bok ani Kyiv mayor Vitali Klitschko chuan ballistic missile manga Kyiv khawpui chu bei ani donani ti apuang hasapota mi puitain ralring tura hriat tir ani rualin ti chuan Russian sipai te ronchet tran hun hi jingkho warma hret ani wangin mutui hun lai tak ania mi puijinga hret tirna le warning anti chua hret lai deu anoma wangin hliam le nunna chan hi an tamphani tin an soibok ani FP hian report an pek chunjom dan chuan Kyiv hi ballistic missile tam tak mangin bei ania Ukraine emergency service chuan Russia hian Ukraine capital Kyiv khopuya bialnga lai mai aron targeta aron bayani tin an soiboka Ukraine atanga AFP reporterin asoidan chuan bom masaper apon hulok atang hian khawpui chung mun tranga bom puak ri ain zon zatin om chunjom zat zata lirthai tam tak ti chet tel ania lirthaya alam om sa te ari chu boka chungkara chuan mun tranga bom puak chunjom zela Kyiv khopuya building lian le ropui tak tak te bom chim ani hlom nual boka abik takin Kyiv khopuya Darnitsky district lampanga Russian missile strike le drone strike hi anazol bika hengmuna te hian chiat na athleng na saboka lirthai motor le civilian te chennai in engemazat ti chetani hantia Russian missile roll chak tak tak le lom tak tak te ronkalu ani baka hian he operation ti chak tur hian Moscow chuan attack drone roll tam tak aron tirtel boka heiwang hian Kyiv hian air defense system mangin adang zo lawani hanti nunna chan le hliam jinga hian muhi lai engemozat anumani tin FP chuan an report bok ani Russia le Ukraine hian tunhnaya anin beina anti chak zual na salaya kumina chuan June thla kha indona wanga anthi tamber hun ania mase July thla khan tam tak anthi belle wangin July thla nunna chan jongjong hi kimchang taka hriat ani huna chuan kumin chunga Russo Ukrainian war nunna chan tamber thla ani donani antibok hetiangani meklai hian US President Donald Trump chuan Fox News nena
US le Israel ten Iran an beimek na chu akal tlung thalaya ne na kanchang me kanitin asoya Fox News White House correspondent Jack Henrich ne na asoidanin US military ten Iran chu nasatakin an baya anwai chetowa kan mabaka kan ti tur chu kan hezui zel donani ti hi ania chuta chuan engemo thilian tham tak alo thleng dona mase kanin beina hian an chaklo na turin nasatakin nem niam ani towa ne na chu kan changjui zel boka atopa chuan lo thai loin an tlom thu hi an la soidona ni hatia heng thu hi President Trump thu tiam le ngai danania Iran lam chuan a chan na anti chuak lo thunga Gulf News chuan President Donald Trump hian nena changme kangin a in soya tin chu nena chu len chuak turin malam huna thilian tham tak alo thleng don ani ti signal a soilang tel boka heiba ka tension sang le chuang turpo om tolo khopa borok so sang tak om nuwa hian thilhlom jok lo thleng tur warning a soilanga chu warning chu in dona rap thak tak le na satak ani ngai don ti po alang hal bokane hanti FP chuan hemi chungchanga report tan pek dan chuan President Donald Trump hian atlai main Iran hi in peturin abeisaya achan chu chiatna rap thak mi puite laka thentir kherlo turle an mi puite himna turatana an ngai tuana seng turin Iran chu hun rei tak hun apetowa mase tuna chuan du than tur option dang hi engma aum tolowa Iran chuan in biakna zongjonga in remna siam an tumlowa remna siamai chuan in do an thangjoka chuti chung chuan US sian nitam tak chung Iran hi anghak towa in biakna do kana lokir le tur hian chance tam tak apeto boka President Trump kai khroina hnuaya US Central Command ten manlak na zongjonga hian mi puida torna thlentir lo thayang ber turin mala kani thina mase chung zongjong chu atok zolowa Iran sarkar tluk chena tur khople in lamle ta anin pha niam thaina tur khopin US le Israelin an beitona zongjong te chu atling tok lo boka heiwang hian President Trump chuan du thlan tur pakhat chau anai towa military chakna manga mipuita torna turpo nasatak thlengdon masela chiatna rap thak Irana athlen ngei hi angai donani hantia ani lovek chuan US hian hein dona hi in nudo sanin atop san angai don thunga masetun thlenga thil thlen dan zongjong te US top official le cabinet minister te trongkam te baka President Donald Trump thilti dan engkima hian chutianga zathak taka in dona top san ngotero chu atum lo ti achianga ti chuan chu chiatna lian tak lo thleng tur chu ahun anhai tial ani hanti heti lai hian Iran sarkar thupun na hayarene chuan Iran khatam alan bia central headquarters ho tu sangber military head Major General Ali Abdullahi chuan America le anthurwal pui Middle East an man ropoi mo tak machinery so da chu kriat tir tur thilpoi mo pakhat toma chu an mani zuizel tu tur le anin thuam na jinga telvereng to tur chu kuang ani hati IRNA hian an report chunjom danin Abdullahi chuan tuna hian America le anthurwal pui ta chuan an sipai ta in thuam na equipment jinga hian kuanga telvezel to donani ti hi an hrechiang towa chu ai chuan an la hrechiang le zual don boka tun nuwa chuan chutiang thil chuan azui zel to dona tin in dona kalpui dan chu hit and run anti in dona kalpui thuta topsan lea in dona thar thole thin hun chu atop towa in beina voi khat po athlengani chuan chu atop thangin kalpui chhun zom ani to donani tin apuang bok ane Middle East Gulf state tele ramthrang tena hei hi kasoi duwa Israel le American hotene na an thodun na wanga thilti sual engma neilo turin hevo khan na hi kan pe ni hati tin US le Israel thopui tu ramthrang ten amanan pek chu asang tel dona tuna man kan thrin chin hi chu nep tak ani dona tun nuwa chuan aman kan thrin na hi ana hle to dona kuangin azui zel don ti hi an threnon fo turani hati bok US in avauna le in phanhiam tura antina zongjong chu Iran hian zom atum lo hleti hetatang hian alanga atop rat thlenga in dona kalpui chhun zom an thlangjo kani ti an soinon leang tluk kane heti lai hian wana news chuan Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Middle East ramdang te thurwal puya asomeka Egypt chu thian le thopui poi mo tak ani ti asoilang boka Egypt US tana thilpoi mo tak telaka beipui thak na han kalpui zon huwa
Egypt himna chu Iran tan po thilpoi mo takani hatia tin Israelin hebial himna ti buai tumna le ti chet tumna anaite intelligence operation le diklo takin aruka hebial chunga operation akal puithin ta hi hebial tana thilhlom takania hebiala ramjongjong te Israel ka hian engtiklai point anfim khurrang turani hatia Israel anon mertel le tak chan hi thil pakha tauma Israelin thom tharanai wang hani arakchi hian asoi chunjom dan chuan Egypt chu kan biala kan thian le kan thopui poimo takania ahimna chu kan tan po thilpoimo berjinga pakhat ani boka mase Israel hian hebial chung himna hi nasatakin atider thongani hatia kantana thilhlom chu inang khatlang vek kania Middle East bial chunga ramjongjong le Muslim ramjongjong ten kantana hlom pakhat kannaya chu Israel hini hati heti meklai hian US President Donald Trump chuan Camp David lampanga cabinet meeting poimo tak mai hakai hruaya heta hian thutluk na lian tham tak an siam turangai ania indonai na kai noi thei official thanem tak mai hantel boka meeting a hian eng thungen rel chiati hretani lowa meeting anjo nu hian media te zona chana hunan manga the Times of Israel in report an pek dan chuan President Trump chuan US le Iran indona hi anla chunjom zel thayam tia han zona chu enge machan chu chunjom malani donani tin achanga inremna siam tumna mason na haumem tia han zona chu President Trump chuan remna siam tumin kong thui tak kan zo toa masa Iran hian an thu tiam te an bo chefo thina nei tin achanga Iran hian rinom na antla chamhle to ni hatibok heiba ka hian President Donald Trump chuan Iran chu anla chakhle ni tia media ten an report chu adiklawani hatia Iran chu din mun thalo taka anding me kani an harsa hlea an rinom lo hle boka anni ne na in biak po a harsa hle boka mase chu chuan danglam na asiam lawa andin mun chu athalo hle athalo takzatani hatia ama ka soitong khan ne na kan changmek towa chu ne na changchun jom jel tur chuan kan mabak kan hlen chok donani hatibok hetiang kara hian tukin darthum marik madeu khat khan the Times of Israel chuan khovel bengver tak mai thuthar hanron naita US le Israel chuan tunkar to phun chung timaila weekend chung hian Iran laka joint strike nei turin roman na ansiamani ti anon pungta Iran mun poimo te tarkatin beipui thak na hlom tak kalpui ni donani hantia hemi chungchanga hian CBS News in report an pek dan chuan US le Israel chuan Irana energy infrastructure mun te abik takin power plant te oil refinery le mundang mun poimo dang ta chu nasataka bom hanga beiturin roman na ansiameka Karthar thotan jinga financial market te hon ani mangein he beipui thak na hi kalpuitran man tumani antibok ama dewatangin he thil hi riret ret nalom towa heiwang hian Iran khan Israel han mertel rang chan ani CBS News le the Times of Israel ten report an pek chunjom dan chuan roman na hi siam ni to ma sela sipai ta che chho hun tur takero chu engma hret thayani lo antia Israel in rolvelo tura US in hunrei tak chung adan cha to nuwa tuna chuan Israel le US joint combat operation chu honthar hani donta memorandum of understanding tluk chet nuwa le remna kongjonga in biakna beisei bo thil hlir mu ani wangani antibok tichon media rang ten amma hanlo soilok tongin in dona hlom tak thil lian tham tak lo thleng turo mani hanti chu he thil hi ninga in halang tabok ani The Times of Israel chuan Israel official trend khatta chuan he report chungchanga hian US in he combat operation full scale kalpui tura hian Israel telve tura somna hi kandon kanhrelawa masani jana Camp David meeting poimo tak US in anai nuwa khan Israel top official le Prime Minister nena te anhril animai thaya chu official dangten hriat alani lawani thaini hantibok CBS News chuan tarkat tura roman da chu power plant te oil refinery te energy infrastructure poimo te ani donani ti annem heta heti role hian White House press secretary Caroline Levitt chuan Camp David President Donald Trump kai hroina hnuaya cabinet meeting neizota ka khan United States chuan thutluk na lian tak asiama Iran hi neina nomanga President Donald Trump hun chung le
he administration adin hun chung jong chuan Iran in nuclear ral thua manai theina jong te nuai bo chu policy poimo beran nei ani donani hati tin White House press secretary Caroline Levitt hian Department of War chu ain bot sai vek towa President Thupek order chu engtik huna po tinghal thaiturin ain ringrangani hati bok The Wall Street Journal chuan US sian Roman na asiam dan chuan nep takin thil kalpui hani to don lowa Iran laka hian beipui thak na run pui chu alo thlen lo na tura an bei sei te a hlo chamta ka wangin Iran energy infrastructure te target na hian Iran rampum puya electric power supply jongjong ti to vek antum donani anti Iran a hian hetiang taka US le Israel chet na lian tham hi athengani phot chuan Iran mi pui tam tak ten nasa takin hantur dona Massachusetts US le Israel tan chuan hunram chang tak ani theidona achan chu Iran military jongjong ten ral thuam an man thin tam tak chu electric power supply om lawani chuan an mang theidon lawani antibok CBS News chuan voin lama update an nei danin President Donald Trump chuan he bei pui thak na tan tura thupek nun ber final order chu alati chuak lawa US top official tenhena tangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena hetianga romana jongjong hi kalpui chunjom turin hriat tir ani toni ti ansoi bokane hanti tin The Wall Street Journal chuan President Donald Trump hian US military jongjong tenhena he bei pui thak na tana loin buat saya in ral ring tura hriat tirna order chu ape chuak towa mase bei pui thak na kalpui tan hal tura order ro chu sipai tan an hak me kani tin an report bok kani CBS News chuan hathil chungchanga hian the Pentagon lampanga zona kanjota mase Pentagon thupuang tu Sean Panel chuan Pentagon chuan engthilma hemi chungchanga hian comment apedulowa President in thutluk nan hunhung ber chu siamin final decision chu apuanga nga atul huna order chu ati chuak mai donani hatia tin chu order chu bozui ngal turin US Department of War chu lock and loaded anti engtiklai po in ringrang le in paisa rangin kan omani hati Iran point hetianga US le Israel lakatanga pressure sang tak andong me kanga halan lai hian Lawin hanlo jam chemai bik lo ni na hriata The Times of Israel chuan voin chun dar som pani apel khat khan Kuwait lampanga US military te mun ma targetin air strike an yani ti anron reporta Kuwait military general staff chuan thuchua siamin thilpuak ri mi puiten in khramai thaya masa chung thilpuak ta chu lawa chi ai mai lo turin mi puite ka hriat tira Iranin drone mangin kanram min ron bei meka chung ta chu kan air defense ten lodong songin an bailet meka drone le missile ka thaka wanga interceptor missile puak ri te in khredona chu chu mi puita ta ne ro chuan thil hlom mani don lowani hati